Ka video lo clear tu zong te in savain chi bai vek ole hei vo in ni chu in rin ni ani a vo in a hianin na ka thok lawa ama ero chu kaha kan khoi ni appointment kan nei ni ani a tuna hianin ka doctor motorin ka kalme kani hei kan kong hi kan muang hianin anua min na zau em maya speed te hi I hemi highway a hi chuanin za som ni in khilaya kan muang hianin za som ni in kan tlan thin ani chuan hi achunga kwal zong te hi enge ni kong chong kan ti ang kha ni a khi khian hun chi sang kha apo ta a enge ni a sang kal tur te kha in su boy lo in ti khian in road ran kha a om ta veka anuam em a o hei kan ka clinic po ka lo thleng don to a khitilaya building dum te asir mi te hi ani Albida Dental Center ti ani a heta hianin kaha kum ni velai chu kan lo khoi to a engchen nge khoi ala ngai don ka shelawa ka doctor ka ngak me kani to na hian ole ka tu na chuanin kaha kan khoi zo to a ka ho me ka ni tla tur moi em maya vo in chu boruak po alum dan tle mina zia devin ka shia atlai lama chuak kani wange ni tikhianin signboard chi sang lian pui lo om khi enge ni driver te ta na tangkai em a tuna hianin kan in lampanin ka ho me kani hei kan kong that zia le moi zia chu kan mu anga hetiang pur vek mai hi ani ti chuanin helai compound lian pui hi madinat na ti ani a hi ni kuma tanga an hon tharani a ta hian mitam tak khianin flat ki an lu a amai ro chu ki chu ka kan na tho na hnaya ka du awangin kan na tho na hnai vaya in hi ka lo ani kimi kan ma kan mu lian pui khi metro station ani a achunga kal ro khi metro line ani henglai hi ke akalna mo helai hi station pakhat kan veng bul hnayami ani a atober dot to hi atober kan veng alwagra metro station ve thung kha ani tani ole tu na chuanin hei kan veng ti po kan lo thleng le ta a khi kongsir kan huang khianin enge ni construction hi alakal na sa ema na hi an la thok renga developing town development lampang hi an thok muang de nge ni kum level hi chu chen khatlai hi chu an khoi to amero chu an na hi atha em thung khi kan veng mosque lian berani a ti chuanin hemi asira adum in te tereute hi outdoor gym ania AC ve kani king te po ki mom kan in peng kan veng peng kan lo thleng ta a helaya building var lian pui mai kan mu khi king zong khi alwakra kan veng police station ani alian em ani hi ko omna bul nai lok minute thum vel lek kalani kan veng koi po kan lo thleng ta a ti chuanin hi kan compound bul che mosque ani a adot compound hi ka omna chu ani ta ni gate atanga landan ani a uniform ha hi gatekeeper anya ti chuanin helai hi swimming pool omna le gym te sauna te omna ani a helai akoi ni na hi ka omna chu ani ve thung ta ni building pani na veilama mi car var le car dum in hunna kimi first floor a kianin ka omve ni kan swimming pool kan hmu tir lo kang cheu hi tlaya ka man changin car khata voi khate mo voi ni mote ka cheng ve zeu thin tui chen hi nuam ka ti em a hun hi ka nei lo zok mai po ni ti chuan chhuale katuma suka vowak kadua ka insiam sok anga ka chuak le don ani
ole hei I kan veng suk chu kalau thleng ta a hei hi I beach le tuipui omna kha ani a I alwagra old suk antita azawin alian em maya I heta hianin tlaya le zana ti hianin mi hi I inti thoveng turin an kal weekend a phei chuanin helaya hanan tam thei lut tuka no pangtetan in fiam na te nuama amuna faya an enkol tha a hei a chuat te hi anum lur me kan mu ang hian mo no pangtan phei chuanin talbor bor nan po enge ni mun nuam tak ani kan kal zelanga helai asir ton hi restaurant in akhat veka chuanin achunga hianin market chi sang kha oma chome zor na te baka grocery shopping ti na te le enge ni perfume zor na te abaya thil chi sang kha hengla ya hianin an zuar ve chi thina achunga han market tam tak kha omani tichuan kan kal zelanga sobanga kan mu ang sonin enge ni signboard takha koitina hianin alo intaranga chu kan kalna tur min ko mu tu angkha anita ani kan route chi sang te toilet khoyange a om ti te ATM khoyange om masjid khoyange om mo tongtrai na hun khatiang ang om na te kha signboard ta khianin alo intar thina tuna hianin beach kakal tlang don ani achunga kan lut phei zelanga oso kan mu ang son so tuipui ani to akamvel beach nen helai mun ni anuam em ani ko omna tang hian nai te ani zanava kalzok te hi anuam em mai thina inti thoven nan ti chuanin mi tam takan kal thina ta hian keipo puante cover pha ari tak te cover mu thina amero chu helai tui hi chu ka cheng ve pe lawa allu tu ka wang hang ka thak sup zela tuipuya chen hi chu nuam ka ti shan lo chuanin akam sir zong khi restaurant in a khat veka an chei moya an enkol faya mo bolhlo hi pakhat ma mu tur om lo ani tikhian security tele atify tu te an vei kwa renga khoya po khianin an om renga bolhlo them pakhat po hi mu tur om ngai lo ti chuan hei long hlui deuh kan mu a hi hei a hlui man lo ani a tikhianin akama khianin a cheinan an manga tu manin an tibor bang lova an khoi ngai lova amun chei moina ani king mo tuipui zauzia chu kan mu theyanga chuna phe chuan tuipui kha moi em ani hei suk chung me pakhani ke chuan in engma hi ka hrethiam lo ki helai kal hi chuanin kandam song zel thlasika phe chuanin anuam em ringot me ni tuna hi chuanin alalum ve de oshia kan kalte po in kan thlante ala chuaka amai ro chu amun shim hian ha ati damani ti chuanin aluma wangin katuite hal to inti dai kadua ice coffee te in kadua restaurant lam kapan phei hnai don to anga lai hi kan han en kwal le thuak anga khi zana alandan akwal vel anita ni kan mu ang hianin amoi em aha dam thlak ngoi ani helai hona kal hi chu hei restaurant ka chol thin na ani anuam kati em le khabuchiar tur tam taka oma mitam takin an laptop te nen na thokte po in an ron kal thina 83 cafe ani ta hianin ice coffee kha ka ordera an ron da hun ka ngak lel khop mai ari katia hei keima te kalau in selfie ta vela angak tu ni chu rei do chola lo hal to nen kan lo wang pa vela ni mo finally hei coffee chu lo thleng ta tui melem cheesecake nen ani ole hei tu na chuanin kalo hota zana compound landan ani ta ni akhul ve thei rui khop meya
amo hi anuam ve a ti chuan khi lai lo eng khi gym ani a swimming pool le sauna te om nakha ani ole ka video te min lo hlut sak thina min lo en sak thina wangin kalom em a tun huna po hianin abula tanga top thleng min lo en sak le turin karon ngen chewa in zawa in mutui mang thavek ule